Pozdrav dragi prijatelji, partneri, donatori i pratioci. Ja sam Amela Velić, direktorica udruženja Bosnian Doctors for Disabled. Naš cilj kroz kampanju Pomagala za nezavisnost jeste osiguravanje adekvatnih ortopedskih pomagala i asistivne tehnologije za osobe sa invaliditetom. Naše aktivnosti također uključuju servis personalne asistencije, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za ekonomsku nezavisnost osoba sa invaliditetom. Naša vizija je svijet u kojem svaka osoba sa invaliditetom ima priliku za nezavisan život. Pridružite se kampanji i budite podrška našoj nezavisnosti. Donirajte. Pridružite se kampanji Pomagala za nezavisnost i svojom donacijom doprinesite stvaranju svijeta gdje svako ima priliku za samostalnost i slobodu. Budite podrška neovisnosti, jer vaša donacija kreira bolju budućnost. Ja sam Alma Miljezinović. Pridružite se kampanji Pomagala za nezavisnost. Vaša donacija doprinosi stvaranju svijeta gdje svako ima priliku za samostalnost i slobodu. Budite podrška neovisnosti, jer vaša donacija kreira bolju budućnost. Ja sam Anes Mehić. Pridružite se kampanji Pomagala za nezavisnost. Vaša donacija doprinosi stvaranju svijeta gdje svako ima priliku za samostalnost i slobodu. Budite podrška neovisnosti, jer vaša donacija kreira bolju budućnost. Ja sam Dino Mlivć. Pridružite se kampanji Pomagala za nezavisnost. Vaša donacija doprinosi stvaranju svijeta gdje svako ima priliku za samostalnost i slobodu. Budite podrška neovisnosti, jer vaša donacija kreira bolju budućnost. Pridružite se kampanji Pomagala za nezavisnost. Svojom donacijom doprinesite stvaranju svijeta gdje svako ima priliku za samostalnost i slobodu. Budite podrška neovisnosti, jer vaša donacija kreira bolju budućnost. Ja sam Almi Salim. Pridružite se kampanji Pomagala za nezavisnost. Vaša donacija doprinosi stvaranju svijeta gdje svako ima priliku za samostalnost i slobodu. Budite podrška neovisnosti, jer vaša donacija kreira bolju budućnost. Ćao, ja sam Jelena Backović i dio sam tima Bosnian Doctors for Disabled. Danas sam ovdje da s vama podijelim priču o snazi zajednice i kako svaka marka čini čuda u životima onih koji se trude da budu ravnopravni i samostalni u zajednici. Naša kampanja Pomagala za nezavisnost je usmjerena na to da svima omogući pristup pomagalima za mobilnost i ostaloj asistivnoj tehnologiji, jer vjerujemo da svako ima pravo na samostalan život. Pomozite nam da nastavimo pružati podršku i potrebne resurse našim korisnicima. Budite podrška nezavisnom životu. Vaša donacija kreira bolju budućnost.